He karakia whakamaumahara ki te tini me te mano o te iwi hūrai I mate I roto I te pakanga tuarua o te ao. Kuia tērā ko te iho matua o te hui I whakahaerehia I ki roto I te whanganui ātara I te rānei. Ko te whakaponoa Inga Wolf o te iwi hūrai o te whanganui ātara ka mautonu te mamae o te paua tini a hitara moa ke tonu atu ki runga ki rātau. In 2005, the United Nations declared that this was to be the Holocaust was to be remembered on this day, and of course in New Zealand we're the first to remember it. He patu pai tēnā iwi neri te tonu kia mātou o Taranaki te wāi tahi mano warirau whātekau I patungia mātou I ngā hoia o tauiwi. No te tau kotahi mano iwarau toru te kau mātoru, ka whakahautia e hitara o te whenua o Tiamana, tana kaupapa paua tini ki runga I te iwi hūrai o Iharaira. Ko te pūtake o taua kaupapa he kōhuru he whakamate I ngā iwi hūrai o taua whenua. E whakapai tia ana e 1 miliona ngā hūrai I kōhuru tia. Nuku atu I te kotahi miliona he tamariki. Everyone should remember an event of such magnitude. And it's particularly painful for the Jewish people. Ui haere atu mātou ki te awhi atu I a rātou. He te mohi mātou ki tēnā tu mua auatanga. Ana koena I tēnei rā me piri atu mātou ki a rātou. I runga I ngā korori korohia a te whiti rāua kotou I te wāorana rāua. Kau e pakanga me no o puku. No te kotahi rau kua hipa atu, ka tīmata te karakia whakamaumahara a te hāpori hūrai o te whanganui ātara ki te urupa o Mākara. Joe Glenn, te karere.